हादोरसायाव सोलिगासिनो बिसायख'थिनि मैखोम फोसावदिं खुंथाय बेरेखानि दान्थे बिदान्थेया नोजोर बोथावना खालामदों बिसायख'थिनि दावहा 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बीजेपी इउपिपिनि गेजेराव बिसायख'थिनि दावहा जागोन। तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी आरो प्रमोद बर'नि गेजेराव बिसायख'थिनि दावहा। तामुलपुर बियाबाव लकेल सालानिनि राजखान्थि। बीजेपी इउपिपिएल मोन्नैबो दोलोआ गोख्रोङै सालायदों बिसायख'थि फोसावदिं। बायदि रोखोमनि सोमोनांथावै भटार रायजोफोरनि गोसो जै खालामनो नाजादों बिजाथि सानैया। मंगलबाराव एनडिएनि बिजाथि एबा बीजेपी बिजाथि बिश्वजित दैमारिया गेदेर बाइक रेली दिहुनना गोख्रोङै फोसावदिं सालायो। रेलियाव बीपीएफनि गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना बाहागो लानानै मदद खालामफायो बिश्वजित दैमारिखौ। एमएलए महरै सायख'जायोब्ला ओनसोलनि लामा सामाजों लोगोसे बाथौ थानसालि आरो मन्दिरफोरनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि बाथ्रा होयो बिश्वजित दैमारिया। एमएलए হোৱাৰ পিছতে মোৰ কামটো হ'ব এই অঞ্চলৰ সমস্যাখিনি গোটেই যিবিলাক সম্পৰ্কীয় বিভাগ আছে এই বিভাগবিলাকক মই নামাই দিম। এতিয়া সেই ৰাস্তাটো দেখুৱাইছে সেইটো মই লগে লগে এতিয়া এষ্টিমেট বনাবলৈ দিওঁ। এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, 4 কিলোমিটাৰ আছে, সৰু সৰু ব্ৰিজ লাগে। গতিকে ব্ৰিজটো হৈ গ'লে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে বহুতখিনি মানে কি কয় সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ যায়। এতিয়া ইয়াত আমাৰ বাথৌ মন্দিৰ আছে, আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল ফেড এণ্ড কালচাৰ আছে, ট্ৰাইবেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পইচা আছে, আমাৰ আসাম দৰ্শনৰ পইচা আছে। মই নাজানো আজিলৈকে কিয় নাপালে। তো সেইটোৰ পৰা প্ৰথম বছৰতে মই সেইখিনিত মানে কিছুটো কৰিব। बेरेखा बादायारि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमोद बर'नि सालानि आयदायाव खेंसालियायै बिजाथाय खालामो बिश्वजित दैमारिया। ইলেকশ্যন খেলিলে সমালোচনা কৰিব লাগে। মোক যদি প্ৰশংসা কৰি তো ভোট কেনেকৈ পাব? গতিকে মানুহকতো মই কোনে সেইটোতো ৰিপৰ্টাৰবিলাকহে জানিব, আমাৰ মাজত কোৱা কৈ হয়তো লাভ নাই। গতিকে য'ত যিটো কৈছে আজিকালি কি হৈ গ'ল, যিয়ে কৈছে সি প্ৰমাণ দিব লাগে। फारसेथिं बिश्वजित दैमारिया आसामाव एनडीए सरकार जानाय लोगो लोगोनो बर' गोजोन गोरोबथा मावफुंनायनि खामानियाव थोंजों खामानि मावनो थाखाय रादाय होयो। सरकार হোৱাৰ লগে লগে মানে অসমৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই নিজে বড়ো চুক্তিৰ যিখিনি বিষয় আছে এইটোৰ কাৰণে মই লাগি যাম। एनडीएफबिनि जेंना आयदाखौ सुफुंना होनाय लोगोसे रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि रादाय। মই নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এবাৰ বহিছিলোঁ, কোনো ডাঙৰ সমস্যা নাই এনডিএফবিত, জেলত থকা মানুহখিনি ওলাব লাগে, তাৰ কাৰণে মানে পিপি চৰকাৰে দিব ওলাইছিলে। গতিকে পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰে মুভ কৰিব। চৰকাৰে যিহেতু চুক্তি কৰিছে ৰেহাই দিম বুলি কৈছে, চৰকাৰী উকিলে সেইটো কোৰ্টত দিব লাগে, আৰু আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই, আপত্তি নাই। তেতিয়া সেইবিলাক চব ৰিলিজ হ'ব। কেছ উইড্ৰল আছে, অলৰেডি কোৱা হৈ গ'ল যে এই সংগ্ৰামৰ নামত যিমানে যি কেছ নহওক সেইটো উইড্ৰল কৰিব। গতিকে উইড্ৰল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে। বিএলটিৰ কেছ উইড্ৰলৰ কাম মই নিজে কৰিছিলোঁ 2003 চনৰ। फारसेथिं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो तामुलपुराव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्वशर्मानि नुजाथिनायाव एनडीएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिनि जानानै फोसावदिं सालायना मन्त्री मासि बिना होनायनि रादाय होयो। मन्त्री লাগে বুলি কওঁ, মই কওঁ আৰু বেছি উন্নতি হ'ব লাগে না নালাগে, मन्त्री দিব লাগিব তেতিয়ালৈ কৈছে। खामानि मावग्रा सुबुं खामानि मावगोन। तामुलपुराव पदुम बिबारनि सावगारियाव फट होनो खावलायो हाग्रामा महिलारिया। কাম কৰা মানুহ কাম কৰিব, আগৰ পৰাই সবেই চিনি পায়, কাম কৰিব। পদম ফুল কিন্তু দে পদম ফুল দিব না নাই। गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलो इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमोद बर'आबो तामुलपुराव गावनि बिसायख'थि फोसावदिंखौ गोख्रोङै सालायनाय नुनो मोन्दों। समबाराव हराव बिजाथि प्रमोद बर'आ गावनि न' सौरावगुरियाव मोनसे गेदेर हेफाजाब होनाय हाबाफारि खुङो। गोबां राजखान्थियारि दोलो नागारना खमैबो 300निबो गोबां सुबुङा खान्थि बायदियै इउपिपिएल दोलोआव हेफाजाब होनायनि दाबि। बिटिआरनि रायजोफोरा इउपिपिएलनि फारसे गोसो बोदों आरो बेनिनो फोरमान महरै गासै हारि हारिसानि सुबुङा दा बिथांमोननि दोलोजों लोगोसे दं होननानै दाबि फोरमायो प्रमोद बर'आ। निर्वाचन
যেনেকৈ ওচৰ চাপি আহিছে হিল দল ভাঙি আমাৰ দললৈ যোগদান কৰা মানুহৰ মানে সংখ্যাটো সদায় বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে এইবাৰ বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজ আমাৰ লগত আছে UPPLৰ লগত আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী UPPLৰ লগত আছে फारसेथिं बेरेखा बादायारि NDनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिखौ गोख्रों रावजों सावरायनानै प्रमद बर'आ बुङो दि तामुलपुराव आलासि जानायनि अनगायै नुफेराखै लकेला मा मावदों बेखौ 5 बोसोराव नुदों गोलाव सान हमना MLA MP आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बायदि गोनांथार मासि थासेयावबो बिश्वजित दैमारिया तामुलपुराव रायजोफोरनि थाखाय जेबो मावासै आरो जौगाथायनि मुङाव आलासि जानोल' बियाबाव फैदोंमोन होननानै प्रमद बर'नि बेरफ्रुसार যে লোকেলে কি কৰিছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে যে 5টা বছৰ তেখেতে বিধায়ক আছিলে 3বাৰকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিলে আৰু তেখেতে যোৱা 5টা বছৰ এছেম্বলি স্পিকাৰ আছিলে তামুলপুৰৰ ৰাইজক সম্পূৰ্ণ পাহৰি গৈছিলে মাজে মাজে তেখেতৰ কোনবা সতীৰ্থ বা চিনাকি মানুহ তাৰ আলহী খাব আহাৰ বাহিৰে আৰু একোটো দেখা নাই আমি गुबुन फारसेथिं तामुलपुराव NDनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिनि जानानै बिसायख'थि फोजावदिं सालायनानै बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ UPPनि बिजाथि प्रमद बर'खौ गोख्रोङै गाग्लोबो प्रमद बर'आ BTC बिसायख'थियाव बेसेबां मासि देरहादों होनना सोंथि चन्दन ब्रह्मनि प्रमद बर'आ तामुलपुर बियाबाव जिउआव माब्लाबाबो MLA जानो हाया BTCত কেইখন আসন পাইছিল এই কথাটো আপোনালোকে প্ৰথম সুধিব UPPL 15টা আসনৰ কথা বাদ দিয়ক নিজৰটো ঠিক কৰক প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তামুলপুৰত বিধায়ক হিচাপে জীৱনত জিকিব নোৱাৰে दा बाथ्राया जाबाय फैगौ 9 एप्रिलाव बिश्वजित दैमारि आरो प्रमद बर'नि खाफालखौ तामुलपुर विधानसभा बियाबनि रायजोफोरा गावफा गावनि बेसेन गोजा भट दान होनानै थि खालामगोन ब्यूरो रिपोर्ट असम लाइव 24